دەستپێ کامە بنویسانێرە یعنی تشتێکی ولۆت بێژێ ئەس باوەڕ دکەم من سەری سەدی بەلکی نۆتشی ئینسان دەستپێکی خۆ ناحس ناکەی وێ ڕۆژێکی بێنویس کاریان ژێ وێ تشتێکی چێ بکەی لێ هەنێک هەست مرۆڤ ژیان دکن دێڵن کو تبەری خۆ بدێ نویسێت دوێ دەخوا ڕەحەت ببینێ من دەئاریە نویسێدا من خۆ ئامادە نەکردبوو کو ئەز ڕۆژکە تشتێکی ئێوەها بکەم ژبەرگۆ برساتە هەمە بێژێت تقریبا داوی پرسش من کرد بەریاوێنە gelek şikandin di hundirê min de hebûn min dixwest xwe tişkana zerbas bikim derbaskirina jî bi nivîsa xatîra min dest pê kir ji xwe wa çaxa erebî bû yanî yani hên Kurdî dereng kete Rojava da bi xatîrê erebî min dest pê kir bi rastî bi şûnwê de jî îdanê ez ketma warê Kurdî de ev jî bêje çîrokekî dibdirêjî hevdûye من هندرين نویسی ده از گلکی خود بینم گلکی خود بینم یعنی گیوی اصلی جاناجی درنگی شوی اش خود رابن تشت کبی بالام ده از دنویسم و تشتکتی بالام ده یعنی از نارازم حتی نی بربانگی تشتک تخوازم دلیم جهش مرد بيجي كاتشرنجز كون بكم از ولو بيبد منم يعني نا ونسك نا تشتكى زولو روجي خويا ساعتي خبي درباسكم ما كود بيجن هوايك از وقتي خبي درباسكم parçak jiyanam ne parça her girin jiyanam da nivîs